Bok ekipa, evo, današnje pitanje za sve. Koja podloga za trčanje? Što vam više odgovara? Asfalt, travnata površina, blato, zemlja, voda, bljuzga, koliko god hoćete terena. Bitna stvar, koristite li tenisice za cestu ili za trail, ovisno o kakvoj podlozi se radi, da li vam to što znači ili ima li kakvog tog smisla. Naravno moramo i paziti da ne zamažemo naše predivne tenisice, jel? Da. Jedan od problema trčanja po visokoj travi je opaka svrbež. Znači noge me svrbe za... Da. Ajmo pitati ekipu na terenu što misli, koja je za njih najbolja podloga za trčanje. Evo nam jednog trenera. Pitanje za tebe, treneru. Najbolji teren za trčanje i koje tenisice za taj teren? Najbolji teren za trčanje je meni cestovni teren, a najbolje tenisice su gostice. Gostice. Cestovni, da li šoder, da li šinak, čisti asfalt? A najbolje čisti asfalt. To mi je najdraže. Super, hvala ti. Hvala. Pozdrav, jedno pitanje. Najbolji teren za trčanje i koje tenke za njega? Teren definitivno cesta meni i Brooks Ghost. Cesta tipa asfalta ili šljunak? Tipa naših nasipa, jel? Čak sam se navikao na nasip, tako da meni je sad nasip. Znači cestovna tenisica i nasip je zakon, jel? Da. Super, hvala ti. Pozdrav majstore. Bog. Po tebi najbolji teren za trčanje i u kojim tenisicama trčati? Trail ili cestovnim? Cestovne, ali najbolji teren Medvednice. Znači trail uglavnom, jel? Trail. I definitivno trail tenke onda. Onda trail tenke. To, hvala ti. Pozdrav. Pitanje, koji je tebi najbolji teren za trčanje i koje tenisice koristi za to? Trail ili cestovne? Cesta uvijek najbrža i Brooks Ghost cestovne. Znači definitivno cestovnjače. To, hvala ti. Ništa, živio. Pozdrav. Imamo još i kralja atletike, najbolja staza za trčanje definitivno, jest da ih imamo malo u našem Zagrebu i ne smijemo na svaku stazu kao rekreativci, ali definitivno vrh svijeta, to je Tartan. Mekana. Divota. Po njemu, u čem god da trčite, je odlično, vrh mekano, udobno, amortizacija fenomenalna. Tako da malte ne klompama možete, neće biti ništa. Ako vam se ovakav teren nađe ispred puta, nemojte trčati po njemu. Nije za trčanje. Tu odmori.